Sa o whaasoa ia te oe se ulutala whaapea pe a tupu le lotu. Pe a tupu le kalesia. Au le neita e au te fia manao e tala noa i se mata upu o whaingo ina whaapea o le Leoleo Mamoe Saili mai. O le Leoleo Mamoe e Saili mai. E lo se Leoleo Mamoe te whao. O le Leoleo Mamoe e Saili mai. Le tusi la sa tātou whaita wina. Whenua whapea, e whaalango lau wa ai i le location po le no foanga na te iai. E whaalango lau wa ai ma lo wiloa ma lau whaamisinonga whai i le tūlanga na e te tū ai. Le winga lau kala, your perception dependent on your location. Those people le shopping center there, they can't see me and they cannot hear me. Why? Because they are not here. You can see me and you can hear me because you're here. Your location. E whaalango lau wa ai lau I loa o whamisinonga whai I le mea ngai ke iai. For instance, ele I lewa ke renga u loa ngau mga maka I kako videos le tele ngā whai tātou live. Le video nā le pu e mai kua u loa kuia. Whakau whai mai so aroko lua kia. So le wakula le ngalo. But I don't want to listen. Kere fia kong alo kango kwa la kere au lo. Awa kong le video nga. So wa makanga le ingi o lo tu. Ai mai lai kua o lo vai nga. E ke vai I le ulu a makang kula. Ai vai mai au tafa. E ke vai tangata ua kele kilo walusi. Pe vai mai au tafa. Ia vai mai lo lai luma. Ia sa kako inga ua ole malama I saua. Yeah, just kidding. E whapenale nā tūro le lo langi le tātou te iai. Whapenale nā tūra. I le vaaia tangata ea lo lofa ia oe o oe se whaamanu ianga. There's always receptive. La tau te talia o vai vainga. La tau te celebrate o malo sianga. E ese ma le vaaia tangata e le fia e lea lofa ma le kea ia oe. Ia a whapea foi oe iasola oe lai kiki ngai ei pe whapea ngai se lawhai lo vai. O e matua o fias furu ngai kausanga. O lewa ngale koe ei se lawhai lo vai. O ngau maa ngai a wala mole. O le vaaya tangata ia oe. Maa ngai le momosi o lau tino e ke la lelei. Le vaaya tangata e feika ia oe. Ngau le lawha la tau o le vaaya. E ui la o fia kausa ngā, e leo koe iaia ma se ngā me ia oe. Le winga lau tala. Your perception dependent on your location. O lau wa ai e wharangolango I le tūlanga ma le no fuanga o le nae te iai. Awa peo se kāka whai pisingisi ua manuia lau pisingisi, e celebrate kāka lau manuia. Au tangata ele fia te oe, ki ngala mga kele au kupo mea miliongea, e whai lawa tala tangata whapea a mea, e kere iloa whai pisingisi, e amu ma wawa ai whapea. E fua uma mea I lau wa ai, ma le tūlanga le nai te iai. O lau wa ai I se mea e whaalango I le mea nai te iai. Pe o le kalafo ele masanga I tātou, it's so biblical, e mama mea I e loto mama. Ia a wha uma lola e oel talanga, then you look at the contrast of that. A wha pe mama mea I e loto mama, longo inga, e palapala mea I e loto palapala. Il kako text la, o se vainga sa ta tau na patipatia. O se vainga sa ta tau na whaafetaia. A o leo a tō mumumu e rau li ia. O se mea sa ta tau na whaafetaia, ma vi ia ai lea tua. A leo a mui ai. O mea lava la e tutupu inga ua le confrontation lea, le whailo inga lea, na whaalango lava I le kua inga kūlanga ngā ke iai. O le mea mo te whimanau tātou te vaaia tātou tu sa whaitauina, o le whaalave ina o le Leoleo Mamoe. O le whaalave ina o le Leoleo Mamoe. O tangata e ese mafuanga na oma ia Yesu. A whaikau le talawhai mai, ua whaalata ia te ia, le au te lona ma e anga sala. Tu se man ngana ngā kusiar kuspa ia, e wa aile whai upu muli lava o le mta upu se fulu mare wha, o lo iai upu whapea. O le ua iai talinga e whaalongo ai, I nā whaalongo mai ia o ia.
O le au vaenga ia, ngai ai le launga, matala inga Yesu I luma atu. Mea ngā whawhetai ai la tau na vai inga tuspa ia palkalafa ma chapters. But sometimes it's become a burden to us being interpreters of the Bible. O ngā e whaulinga mai ua vālunga atu mai lalo. Ai tasi lava le mea o le karangoa I. E vaile le mea wa mata, le mata apus fulma le lima. Whai melo la ia lea, ua whaalata ia te ia le au te lona, a whakoa umba nga whai mai Yesu, o le ua iaita linga ina whaalongo ia, o le audience la ia, ele ngata o tangata, ao la fonga, te lona, tangata e pitinga ingo sia, ile kemi o Yesu. Alo iei ma tangata anga sala, e la vea ma tangata te lona ia, o lo iei whai ma le au Pharisee, o ma le au tusiupu, o tangata lo lotu, o taitai o le lotu iu teia. O tangata la tau te iloa le tu la fono, inside out, every single thing. Tell her know about the Jewish religion, these guys know. La tau te iloa mamala malama. A lela whai upu lea mulimula mta apu sumarwha, o lewa e talinga ina whalongo ia, a eo mai I la makangal whai upu sufuma le lima, whaolinga mai le eima se se lau whai lotu ia I enkaringa. E iai whai karinga, ai le whalongo whai mai, ua whaalata ia te ia, o ile ia lea, o Yesu Keriso. So se whaalapo potonga, so se kalesia o so nei, I don't know killing category more than two, but normally always have these main two categories. What? Those who come to church because they want to hear Jesus, or those who come to church for any other reasons apart from that. And I told you many hundreds of times that the only true reason why someone should go to church is to hear God's voice. E whaalongo ia Yesu. E leo se kauvanga ka lengi le kalesia. E leo se whaali ngā au ngā le kalesia. E leo se whaali a linga po ike le longa poko le kalesia. The church exists for this one reason and this one reason only. What? Voice of God to be heard. Ia langona le si fonga I Keriso. O ila, o tato vai, e lua koina kanga leo mai, o tangata e se fia mafuta ia Yesu. O tangata e fia whaalongo le si fonga o Yesu. O whaafita auli umalavala tutupu se lotu, e ala o na tutupu o ngā ua le whaalongo o tato ia Yesu. O taita inga, matapua inga, o tangata lotu, e whaalango umalava ilo tātou langona le lei o le sifufonga o Yesu. E whaalango o le mafu anga sa te tauna patipatia. O le misionga lea le lotu. O le whaamoe lea o le lotu. O le mele ala access le lotu o lea. Ia whaalata mai tangata anga sala ia Yesu. Ia whaalongo tangata anga sala ia Yesu. Ai leo le mea ngā leo kupui. O lea, a man whai upu e lua, mai ona mui ai leo le au Phariseo, ma le au tusi upu. Ke lo le si upu lenga o kang whaliu le vasora ke ngei, le whai mai ua mui le nu. This is a different word, a le whasa moa lava mui. Me on whako, you gotta be careful. Read more than one translation. O le mui le I, e lo le mui ngu whongale. E lo le mui tua. O le kala ngoa lela ngonga. You know, e ke fia pēpea, o le tomumu. Nāna ko mumu ke la ngonga kuare ko mumu. O le mena o kupui o mai tangata fi whalongo ia Yesu, o mai tangata wai loa e anga sala, o mai o sala mo, ala me o mui, o tomu mumu la whai lotu. O fasili ke le lava, o Yesu le anga tu la fono. O Yesu le o le atua wali tangata. O Yesu le e ana ia mea uma ia onga mwhai a onga ila uri ia yaso uma o la to wola. Lewa I, hawa o mai ka whaola inga, a koe, o la tau lava ia o mai, mwhai mai kara aluka I whai mai, ua mui ai lea o le au Phariseo, ma le au tusi upu ua whapea mai, ua talia ele nei tangata o e angsala. Whai mai kara Yesu, muli ane ele chapter lava lea, mai kara Yesu, o tele isau mo ami o tonu. I didn't come for the righteous, but for the sinners. So if you think that you're righteous, sorry to say, Jesus is not for you. Menga le tele sa tala noa ile parable ile Mamoe ngale iloisa o masangi ai tatou. Ai mafofau le ata.
Se lau Mamoe, ko ua le vaole, le iva, ai alo e su e malekasi. Ai uma le kala ngā whai, makara e su whai unga lava whai upu na e fitu, whai mai. O e whai upu ngā e ongo, mai a au atu foi lona a inga, ua wha poto ai ana uo mai e tua oi mai ia, ua whai le pāti. Ai au me le whiko mai, o te whai atu ia te outou, e wha pēr foi ona tele le oli o le langi, I lo le tangata e tō tasi e sala mō. Ai uma e ngā mai, kanga le sala mō, le whakusa ngā le Mamoe le ngā le iloa. O ka ngaka ia e le te tau iai, le whaolatanga, e le te tau iai le lawe inga, o I la tōu e manatu ua hami o tonu. O le lotu a le tua, last week ngā rango kārango le mele, le lau tue tera noa tua, o le lotu a le tua, e mō tangata la tōu te iloa, o I la tōu o tangata ngā sala. What I was going to talk about in the Sunday school, I ona o le swinga ma le meo e iau ala ina le stato a onga le nei tai au, o le fasilia whapea, how am I know? How can I know that I'm saved? Whawhewhenga o loa o whaola inga, o le mea mua lava I loa tangata whaola inga lea, his awareness of his sins. O le mea mua lava kei loa I, wa whaola inga lo nganga, wa iei le swinga ia te oe, wa e loa ma e talia le mea moni ia, o oe o le tangata ang sala. E lei lava sei mea ngai ala ngai ele me ka sala mo anga ele loi ka sala e ke le sala mo. You only sala mo when you know that you're sinful. E saula Yesu nga sau ma fa mo I o mai tangata sala ma ia sala mo. O isi mea manga ngai e kupu I kua it comes after ile sala mo lea al sala mo lea happen when you are aware that you are sinful and you are helpless. You cannot forgive your own sins. In order to come to God, you need to be forgiven. You need to be cleansed. Fatoa tupula ia lea o le mea ngā el tātou ola. A le loa lai o Yesu e te whamasino ina Yesu. A le au Yesu ma oe e te mui I mea a Yesu. A le ali Yesu I lo wola e te aamu I mea a Yesu. These are not my words. I'm just paraphrasing le upo le tua. Mta upo sifulma le ono, fa upo sifulma le fa. Nga ier kala fa pea mai, ua fa longo le au farsei o ia mea uma, o I lato foi ua mata pea, that's love of money, o na lato tau wemu ai lea ia te ia. Fa longo le au farsei o, fa longo le I le upo a le tua. Even listening and hearing to the word of God will cause the haters of God mocking God. O le au Pharisee, pero o kangaka sa tauna tau solo mua. Ile vi inga o le tua, ile whawhetai o le tua, pe asala mose, tasi pe au mai tangata, e whaalata mai na, e whaalongo ia Yesu. Au tangata ngā, o lea ua kau solo mua, le whaia o le whaafea ngai. Your location leads you to the proper perception. Your perception is dependent on your location. Ili wa aia ka hanga ia yaso la, ia po aso whaingai. A mese a pewa apea ska nga whasi wheng mukia. O ska māloa sa wā, o ska māloa e fiola vale. Au le wa aia le tatu e kalesia, o le toi ina o le kalesia, e whao ngā ina le ngā luenga ale tu. You know, your location. Your location. E whalango langa uma mea, e whalango langa uma lau wa ai, ma lau learn, o lau whamasinonga, I le tūlanga ngā ke iai. Ngā langa mui la olia, ngā langa whameo, ma complain, ma komumumu la olia, se sele le location la iai, se sele tūlanga la tutu ai. O la tūlanga o le whaafia ami o tonu. That's why Jesus told this parable. Ameno la ia lo ka spel fa ko mai o na ia fai atu lea o lea fata oto ya te lato aja se la ko lo this 99 fa fia mi kongu they don't need to repent. Why? Because they are mi kongu afalo fikala le fasilia Yesu mai o ai esa tasi o to. That's a rhetorical question. O fasilia va penga o sa ve o lo ko kanga e fia I lo tonu le tua o esa tasi o to e mafai o le kali le ai se o tato. Le makaresu ba fa faingo fi o to ia Pharisee, I'm not for you. Ele faia o mo to le ngau Saili ma fa ola le na le loa ele o le lo to.
But in their own eyes, they are not lost. Self-righteousness, that's the location, that's their position. That's why they can't see the reason why Jesus was there. Menga ngala inga tupu me ia. Ko fa longo tala fa mo male lua fa mai. Ua fa lata ia te ia. Le au te lona uma mai anga sala. Fala kalaka ia. Fala kalaka fia fasioki a Yesu? No. Fala kalaka fia amu ia Yesu? No. We're talking about sinful men. Most despised men in the community. They draw near to Jesus. What for? Because they want to kill him? No. They want to gossip about him? They want to mock him? No. Talking about sinful men. Tangata inosia, tangata angasala. Elise si title sile kwa Leoleo, telona ma e angasala. I say me fio mai Yesu, o le alfa mo fe mai e fia fa longo ya te ia. Ole aunga leo o aute, ole sae leo whainga mea. This is the dream come true of any Christian in the church. What? For sinners to come with the desire to listen to Jesus. Like I told you, that's why we exist. But this very thing now become an evil thing to people that have an evil attitude. Those who think they're righteous. Ila toe e fia mi o tonu self-righteous. Leiva. Pasengele leva le nga tuua. Mele ala una famalosia. Matule ia I tato te matua I loa le leile finangalo o le tu. Ia tato fa longo ia Yesu. O mai laulia ma le fa moe tasi o le fia fa longo ia Yesu. Tangata ngai loa o ia o tangata ngasala. A wha longo i le mea kupu kanga e manatu ele aisa na ngasala. Wha longo i le location la i ele tangata wha fia ame o tonu whai mai o na mui ai leo le au whasaio ma le au tusi upu. These are the people that think they are fine. These are the people that they think they are doing well. They know the law, they keep the law, even though they act to the law. And they never met the requirements and the obedience that God asked for. Afe me kakuspeia o na mui ai leo le whasaio ma le au tusi upu ua whapea ane ua talia le nei tangata o eang sala. Can you see the damage? Can you see o eva aile ke leo le whale tonu pe a se le mea ngai ke iai. O eva te leo le whale tonu pe a e manatu ifo o oe wa e ame o tonu o oe wa e sau. You don't need to sell more. Can you see? Yeah, if I'm a single, o me Yesu. E amu ai o me Yesu. E mui ai o le fatino ina o ngā luenga ma mea a Yesu. Ave mai. Whaalata mai. E whaalongolongo. The Greek word there is the word akuo, means to hear or to listen. But it's a verb, but it's infinitive. When a verb is in infinitive, the verb always comes after the word to. So in other words, these people came to Jesus because they want to hear. Grammatically, application is this. They came there, there were some other teachers there. They came to hear Jesus. Lo ingol kala ele yo mai ta fao ele yo mai fa kuskusa ye sum se fam sngonga ele yo mai va ai la forsa yo mala tu supu ele yo mai va ai vis nga ka sala ele yo mai ses fa ya onga nga o mai ya Yesu aya inga ye fa longo ya Yesu. They were unstoppable. They came focal with knowing that Jesus is the only one that will bring forth the word that saved them. They realized they knew that they were dead and they need a Savior. And how God saved us, it came through His Word.
Ele malepe se ekalesia whalongo ya Yesu. Ele misa se ekalesia whalongo ya Yesu. Ele fetu iai se ekalesia whalongo ya Yesu. Why? Because he's the head of the church. And he's not going to give anything that will destroy his own body. That's why there's no substitute of listening to Jesus. Come to listen, but not to me, not to pastor, to anyone, but Jesus. The moment you hear not the word of God from this pulpit, you need to reconsider your attendance. You need to start thinking and looking for a church. And now le lo, now le siu fonga Yesu te whalongo ai. O le lotu a Yesu e whai le upu a Yesu. Le makanga le fonga loko Yesu, le lotu a Yesu I e a o atu, ai o mai la uri ia ko lua peva. Two parties, two categories. O I lātou o manatu ifo, o ame o tonu, ma lava lato ame o tonu, ma le o whape ifo, o au o le tangata anga sala, o te mo o mia o Yesu, o mai lola e marwhamoe moia ina ia whaalongolongo. Whai mai, wo mai e fia whaalongolongo. And they get what they came for. Me ngā o tele me fulu, o te seo mafu anga tātou te o mai e Yesu. Ai le kalfaso piko malmisionga Yesu. Some people came just to get healed. Some people came because they want to be wealthy. Some people mantual tala ile mauoa masao ya Yesu. Mai whakua Yesu alu e whai mea umai mai ua uma. I keep the whole law, Jesus. Makara Yesu alu whaatau au o uma la vangai ngā ai ave maltangata motiva. Makara kakspaya ngā alu e leito e sau. O lan mea mga Yesu e whali alinga. People, my beloveds, my disciples, my followers, only me that you need. You need nothing else but me. Wa na wow, wa ngau Yesu le tali. Fa me fa upunga Lucas fulfafa peongo umalo le lisio la uma me nga Yesu fa melo a ua to le mafai ona tali mai ia te ia ina mea. O le mfai on kari Yesu asea. Wa le ma se si sao. Le ma se si sao i le mea ua kango ko Yesu. A fango fia ko so fa Yesu. Se aua le poko e vaai isi. A ngā fo iki whapenga. Pea whawhengo fia karaka ngoi e sun ka apsuma le wha. Kasi o leongo. A mai kala a Yesu. O aiso o tau ua I aise a sini. Po se povi. Ua pau le lua. Le a sini ai loa I lunga I le lua. E le sisi ai loa I lunga. I le aso sa pati. Malola ia, a ua la tau le mawhai o na tali mai a te ia. Ia mea. Ola wha masino. Ola tusi lima. Ola wha tustusa. Le alawa mai do Yesu whai upu e koru. Tātou tekst wa mai. O na whetalai atu ai lea o ia I le nei whaata oto. Ia te ila tō ua whaape atu. O ai ese oto, o tali ele ai. Meronga lua te whimna o tātou te mawhawhau ele nei tai alwha nao le tua. O le alofa nei le Leoleo Mamoe. No, logic. Mawhau, se lau Mamoe, ko le iwa I le vau, ele ai se Leoleo Mamoe, e alu e su e malitas. O le mena kam whai, ia Yesu e tau I. Ngau le Mamoe lava le I loa. E worth to be found. Ngau le Mamoe lava le I loa. Ngau le Mamoe lava le se e mo mia le Leoleo Mamoe. A ke lor tala, le ngā kula scientifically proved, e le se mangu piko sili o dependent. Pe o le mangu le Mamoe, e valea, e le ase le Mamoe le koi loa koi foi mai. A whapea la kasi le o se. Anu Leoleo Mamoe sue mai.
How can you imagine Leoleo left behind? What Jesus was trying to tell is, there's no way. They were righteous and they don't need Jesus. But okay, he knows his loss. I'm going for him. If I le chapter atoa, kolu le parapos nga famatala nga, o mea le loloa. O le Mamoe le loa, o le tupena le loa, o le atali ina le loa. O le ale le mea finangalo ile tua mo tato I tato I loa, o tato o tangata a le o le loa, nga le loa, ma e maua I tato, e le maua I tato lava, o nga Yesu na te maua I tato. It speaks of the totality of our dependency on God. Le aima se mea tato te mawhaia, pe a au noa ma le tua. A mea whakoi, ia e waaile alofa ngai le Leoleo Mamoe. Waaile alofa ngai le Leoleo Mamoe. Lale mea la mai mau ole kaimi e alu, ia I le Mamoe kasi, ma le iwa le kokoi. Au le ngā alu, pe a mawhau le I le geography o ia tunula. Au le ngā alu, e le whapea la kuloa maua. You need to search. And there's a possibility e ongo whea ngai e mani manu whea possibility e ongo a e se maunga a ifo I le vangu, a whapea ngamu pe sa moa, e fo I mai o makua pala Leoleo Mamoe, au amenga drivinga ngai o lea lofa fia maua, o lea lofa fia la veai, o le aka ngā umma lot parapor wha mekara Yesu, whapea nā umma lava le malo o le langi. Whapea nā umma lava le oli ma le fia e o le langi, pe a maua I tātou e le tua. Ala a whapea o lo e le iloa, o te manao ia e iloa e alofa le Leoleo Mamoe le ia te oe. Whawhenga o loa, ālanga whai mai, Lukas fulu iwa whai pos fulu whai, o ia lawan sau noa whai mai, a wau sau, le ata li o le tangata, e Saili ma whaola I lena le iloa. E le Saili ma whaola I le ngaola, e le Saili ma whaola I le iloa, no, o le nga le iloa, maoki, ngā lainga sau Yesu. Mea ngā I tātou, ngā ko whioti e tātou ang sala, tātou lei loloa I le lololangi. A whenga uloa le mea ngā sau Yesu, a whenga uloa lofa o ia e tātou. Romans 5:8, wha mai, a ua whaali tino ina mai e lea tua, lona lava alofa ia te tātou, ina ua maliu ke riso, lo tātou Leoleo Mamoe, masui o I tātou, au tātou ngā salapea. E le mai au tātou Saili ia te ia. Maliu e sui whem tātou sui, au tātou toa anga e alo lofa ia te ia. Au tātou wami o tonu ia te mai, au tātou wanga salapea. Au tātou leilo loa. Ile ang sala, Christ died for us. Mea ngā rukwhea koe, e le te tau, e mo I lava ieo tātou waivainga, ma tupu pēle a temi, ma le a temi. E le te tau o na iai se me ka o skewisiano wha masino, yes, wha maualunga. Your pride caused you to wha masingo, wha kusakusa. E le ka kaunga maua se kewisiano, wha masingo kon look. I say, because when you know this truth, when you know that you were dead, when you know that you were lost, it's humble yourself. How can you find yourself you're lost? How can you save yourself you're dead? But it was a force outside of us, someone that more knowledgeable than us. E sili a kulonga sila fia. O ngā o se tasi, ngā ke mawhai o ngā whaola ia I tātou, e mawhai o ngā whaola mai. Alo ngā tasi o wa na o le atua. Ua ngā o Yesu. Lesi mea whakakau Leoleo Mamoe la walea. O lona feeling ngā. He was so committed. O le ola o si tau langa o le Leoleo Mamoe. You know, pastors in churches, they are not real shepherds of the flock. They are just under shepherds. The real shepherds is Christ. O le Leoleo Mamoe sili le ngā. Ioannes fulusu tasulua mai. O au le Leoleo Mamoe le lei. E tu atu le Leoleo Mamoe le lei o lo na ola e sui ia I Mamoe. You tell me, have you ever met someone like that?
A kongo ai e se fika nga oki mo tātou salotonga. But the difference is, o lau oki. The other difference is, no sin were forgiven. The other difference is, he had to do the way, because he's a soldier, o le mea ngai soldier fight. There is not even a bit, nga whetau i e maala nga tatau i te ia, o nga oki mo i tātou. Voluntarily, sacrificially, graciously. Mai o au le leo Mamoe le lei. Whanau le atua, o le tātou leo Mamoe, e leo se leo Mamoe le anga. O le leo Mamoe le lei. O ame i leo Mamoe le lei. Lea, sacrificial. Mai, e tu uatu le leo Mamoe le lei, o lona ola e sui i ana Mamoe. Menga, it's very dangerous. Menga fa mai kala Yesu ia Paulo, inga ua mau Yesu Paulo, o le mea Paulo fai, sa ua aina e Paulo le karasia, makala Yesu, o le mea fai ngata ia te oe, lo, haa, i tui. I say, he was destroying the church. You gotta be careful how you treat the church. Why? Because God himself became man and died on behalf of the church. So there's nothing more precious to God than his church. Matter of fact, the church is God's bride. Think of your wife. You just want to kill. You're a Christian. Of course you're a Christian. Even if you're a Christian, you just want to kill. If someone mistreats your wife. Think of God, and now you think of his bride. Mafofauia Yesu, malanga va ai le karesia. Makara al tuspaia, o le atua, he's a jealous God. I have a problem with this thing. Ke loe, e ala, oe ngar fifingi. E ala nga fualo to lua ya oe. You tell me. E ala fualo ko lua ya oe. Yeah. Wai au lei, e ke au lei, e alofa ia te oe. You try a husband that doesn't care where you go. That's not a good husband. Pero karang whea kia oe, o olo fia, olo poko e ngara fua iaris. Why? Because I love her. Imagine, think of God like that. That's why you gotta be careful how you treat the church. The whole thing here, Jesus is trying to show to us, e lofa yanga Mamoe, a o ia o le leo Mamoe. O le koe ngare o leo Mamoe, a e me sui, o ia langa whai mai, o a o le leo Mamoe le lei. O le me leo Mamoe le lei whai, e ofo mai lona ola. He laid down his life for his sheep. No one can do that. No religion, you will discover this. In all other religions, you have to do your best in order to be accepted by God. This religion is different. It's totally the opposite. It's God that makes us ready so we can be accepted. We were lost. We were dead. He came and looked for us. And that's Christianity. Ma fai pos fuma le lua o le anga levanga se fuluan fai tau nei au. Au le au auna e le o le leo foi o ia. E le ana le lafu Mamoe. Ua vaai atu ia I le luko o sau, o na lafu ai le e ia Mamoe. A sola, o na puea lea o Mamoe le luko, ma whaasala la wina. Our shepherd will never leave us. Ele se leo Mamoe sola kako leo Mamoe. He will dare mai, I will be with you till the end. It's tupula me ma whainga tāma, fōlinga mai ai, o le iei leo Mamoe, and you know, he's right there. He has this reason why he let you fall in that thing. E langa mafuanga ngā lainga, ngā whakanga oe ke rufe ko ai ma fuafua. Sea lakunga ia koe si I mai oe ma whapilpili. O le leo Mamoe moni, e le fia I le lei loa le Mamoe. E Saili se I longa lava ua maua le Mamoe. Ai a maua foi, o se oli sanga ia te ia. When he seek his lost sheep, ele peo o oe yaso la alo sua kopua o le loa ale maua o le maua. This shepherd is not like that. He will seek us until he find us. Nga maua I tātou whai mai ea, mai ngā whaafuata mai I lona tau au. E mwhai anga si I whapea, ale upura iai, the shoulders, speaks of strength
and power and security o le atua ia I tātou. There's nothing against natures. E le ise mea mwhainga whale anga le lotua le atua. E le ise mea mwhainga ngā o ia I tātou. Mai le tau au o le Leoleo Mamoe. Nothing. Fourth and last is this. O le mea mongi e tupu ina ua maua I tātou. Nga fia le Leoleo Mamoe. And guess what happened? He made a party. Nga whaile pāki. There were wines there. There were beefs there. There were friends there. There were dancing and singing there. Why? Because ua maua langa Mamoe nga le iloa. Ma ngai o kalai I so kanko fai tau tele na la aloa le tatu vai mai. A o atu fo I lona a inga ua fa poto ai ana o mai tu a oi mai ia. Ua fai atu ia te ilato ia tato oli ia a ua o maua la o Mamoe na le iloa. Ai uma makara Yesu fa pe ngale pa ki le fai le langi il tangata kosfulu. No, one person. One soul that is repented. One soul that has come to Christ. Yeah, it's a celebratory thing in heaven. Awang I fai o e mastas yo first ai o nei. Ia sao le location e kei ai, inga ia sao lova ai. May you be not the hindrance to sinners that come and want to hear Jesus. Ia o ngai whai oe, ma se me pōna tia ai, leo mai o tangata, se I whaalongo ia Yesu. Ia o ngai se sele tūlanga e te tū ai, ngai me ane ua tō mumu oe, I mea a Yesu. Ngai me ane ua amu oe, I mea a Yesu. O le kalo ngā lei, whai mai, they heard him say, mai ngā lato whaalongo, I anga kalanga whai mai, o ngā lea, o nō lato tau e mua I lea o ia. You can still sit under the sound doctrine, best theology, teaching, and still mockers of the word of God. Avai kako leo o Yesu leo pasama kako. Jesus was right there. His teachings were mocked by the leaders of the Jewish religion. Ava pelang kupu aso nga possibility to poi foi ia tato ia sonei le whanau le tua. O le pāki I e alolofa I le Mamoe, ai o le tutui le I loto I lato e fia fasioti le Leoleo Mamoe. You look at verse 1 and verse 6 speaks of this thing. O le pāki e patipati ai mawhawhetai le atua. O le pāki e mai o ana wo mai e tua oi. Ngoinga o tangata e alolofa I le Leoleo Mamoe. Application to us, o tangata e alolofa ia Yesu, e celebrate whakasi, ma le lafu Mamoe ia Yesu, ma e alolofa ia Yesu. You know, ke lo e lo manuia, o le mafuanga e pati ia, ma fia ai tangata e alolofa ia te oe, ma alolofa ia Yesu. O lo manu e foi, o se ti ngā I tangata e wheikai ia te oe, ai longa e alolofa ia Yesu. Langa e alofa ia Yesu, e te alofa I e alofa ia Yesu, ma me alofa ia Yesu. O le pāki ia I lātou, e masani ma le Leoleo Mamoe. O le pāki ngā le whai, there were no stranger. His friends and his neighbor. Question, do you know this shepherd? Avea oe o sesi e iai le pāki lea. E kei loa le Leoleo Mamoe lea. E kei loa le Leoleo Mamoe lea ua hostinga le pāki lea. E celebrate le Mamoe nga le loa le ua maua. Do you know him? Personally. O le pāki e whai le langi, o na o le suinga ua tupu I lalo nei. Le langi. Whai e le pāki, au suinga kupu lalo nei, for one soul that came to Christ. Never underestimate. Aua ke manatu mama